Te kaumā whātau ia I te whare pāremata, engari kua whakatau te māngai tōranga pū o Reipa a Louisa Wall kia rītāia ia. Ko tētahi o ngā kaupapa nui I te tuki I aia, ko te whakaetanga I a hei ai ngā mārena takāpui ki roto I tēnei whenua. I tākoroa Wall ma Aotearoa I ngā wā o mua I te poi tarawhiti me te whutupōro, he uri no Ngāti Tūwharetoa, Ngāti Hine Uru me Waikato. Kei te whare pāremata tātātou tute tōranga pūa te Ōkiwa McLean, te Ōkiwa, nā te ahi pēnei ai te whakatau a te wahine nei kia wehe ia. Skari pāhotia e te Premier, te pāho te rīhainatanga o Louisa Wall I te rā nei me tana kiake he pānga nui tō te whakatau nei ki ngā raru I Pākehā Wall I te kōwhiringa pōti e rua tau ki muri. E māramana te karere I tuki rai ki te rai a Wall me tana pāti. I te whakahautanga ona kia kaua ia e whakataetae mō te tūru o Manurewa, engari kia noho ki te rārangi o Reipa. He oi noho ia te tūru o Manurewa mai I te tau 2011 ki te tau 2020. I kōrero rā koe e Skori, mō te ture e whakaai ana kia mārena ngā takatāpui, koe ia hoki te ringa raupā nāna te ture I kōkiri e haumaru ai te tukanga whakatahe tamariki, ka mutu I ngā wiki tata nei mana I te ture mō Paige Harris. Piti atu he rahi ngā rawe o tirā he nui hoki ngā nawe I te tau ka hori I puta te whakatau ia me ka hā ke te kāwanatanga o Reipa ki te tautiaki I ngā mōtika tangata o ngā iwi take o Haina. Hoi anō I te rā nei he pāhotanga o horere tēnei e rērere nei I te whare pāremata I te rā nei I whakamānawatia nuitia ia e ona hoa tōranga pū, anei wara tau kōrero. Firstly, I'd say that I do think this is a moment to acknowledge the contribution that Louisa has made over 14 years. She herself in her own statement has acknowledged that this has been a path for her that was set at that time in 2020. But ultimately, those are calls for Louisa. What an outstanding parliamentarian she is, and it's been a pretty impressive career, and so I hope she leaves here feeling pretty proud of what she's achieved. I love Louisa Wall. Look, she's a colourful maverick, the kind of person that every parliament needs. I've enjoyed working with her on and off, against and for her at different times, and I wish her all the best for her future. She never served as a minister, obviously, but she has been an incredibly effective legislator. She's got a huge track record of members' bills that got pulled from the ballot and then successfully shepherded through. She's advanced the kind of legislative environment for rainbow communities. Hingatu he tete kura, aramai he tete kura. That means one fern frond falls away and another grows in its place. And there's plenty of Māori, strong Māori women who I guess will be lining up to fill her shoes. Nō reira te Ōkiwa, kua rere ngā mihi nui ngā rangatiro te whare pāremata kia Louisa Wall, engari, kua puta rānei he kōrero I aia tonu I tēnei rānei? Ki haia Louisa Wall I whakaputa kōrero. Engari rā, ka tūtana kauhau whakamutunga hei te kaumā whā o te marama e tūnei. Piti atu ki tēnā ko le maunga liria te mema o Reipa kei raro iho ia Wall I te rārangi o Reipa. Nō reira e kore ka hore ka puta anō he pānuitanga I ngā kai ārahi o Reipa I ngā wiki kei te heke mai. Ka mutu kua te kaumā whātau ia e tohe puruhi ana e oke ururoa ana I roto I te whare pāremata nei. Aha kua kaore I whai wāhi hei minita I nui tonu ngā mahi I pahawa ia Wall I roto I e rā tau te kaumā whā. Nō reira toko ake ana te pātai me nā rānei ke kaharawa nōna ki te whakatutu I te puehu o tirā ki te whakaoreore. I tana pāti. Skori. Tika marika katoa e nā kōrero e te Ōkiwa, mihi atu ana ki a koe e nā whakamārama ka pai rā hoki.